Pažnja, pažnja. U današnjoj emisiji ćemo pokušati da otkrijemo ko i zašto seče šumu na Fruškoj gori. Znači, čućemo priču čuvara Fruške gore. Naš gost danas, Zoran Mitrović, jedan od, svak može kaže, članova neformalne organizacije Čuvari Fruške gore. Vi se borite da ona ostane onako lepa kakva je uvek i bila, ali postoji problem. Došlo je do pojave seče šume. Da li u ovom trenutku i dalje preti opasnost da Fruška gora postane možda ćelavo brdo? Pa ona je već u velikom delu postala to. Trenutno ne bi znao da odgovorim na oba dva tvoja pitanja ko i zašto seče. Ko seče znamo, tu su na licu mesta firme i upravitelj je Nacionalni park Fruške gore. A zašto, zbilja ne znamo. Seča je zabranjena do 1. augusta. Sva šuma, ova što je do sad isečena, je strašno ogoljena. Nije stala seča, znači nastavlja se dalje. Mi pokušavamo da to nekako sprečimo, tražimo informaciju od javnog značaja koje, nažalost, ne uspevamo da dobijemo. Žalimo se ministarstvima koji ne stižu valjda zbog godišnjih odmora da nas posete, isprate. Žalili smo se inspektorima, žalili smo se i policiji. Policija je jednostavno došla, uradila zapisnik i javit će nam šta se dešava. I dok se oni svi ne skupe, bojim se da ćemo imati golu Frušku goru. Da objasnimo ljudima kako je nastao problem. Fruška gora je nacionalni park i ona je kao nacionalni park zaštićena. Međutim, unutar prostora Fruške gore postoje privatna imanja koja su u privatnom vlasništvu i sada vlasnici tih privatnih parcela dozvoljavaju seču na svom imanju, ne vodeći računa da je to ipak deo jednog šireg kompleksa koji je pod zaštitom. Jer tu nastaje suština problema, kako se razume. Upravo tako. Znači, Nacionalni park nam je skrenuo pažnju usmeno da oni nemaju ništa s time i da je to privatno vlasništvo. Međutim, to privatno vlasništvo se nalazi u sklopu nacionalnog parka i bitno utiče na biodiverzitet cele te sredine. Znači, jedan biser kao što je Fruška gora, koji se računa da je prepoznatljiv u celoj Evropi zbog listopadne šume lipove. Da, to je inače najveća lipova šuma na prostoru Evrope u ovom delu. Upravo tako. Znači, mi smo do prošle godine imali jedan par, recimo, orlova krstaša koji su se gnezdili gore, sad ni njih više ne vidimo. Tako da puno toga nešto se pomera u tom pravcu, a niko nam ne daje nikakvu informaciju. Prvi su reagovali na tu seču planinari i izviđači. Oni su prvi primetili da se to nešto dešava, jer su, morate priznati, zamislite kad biste vidjeli u jednom nacionalnom parku u kome je zabranjeno da uzbereš neku biljku koja je zaštićena, da vidiš buldožer, da vidiš velike teške radne mašine, traktore, velik broj radnika, znači to je možda i do 100 radnika drvoseča sa onim samaricama. To se seče na sve strane. Znači nije to samo na jednom mjestu seče. Postoji nešto, Zorane, što meni tu ovako je paralo i oči i uši, a to je činjenica da s jedne strane Fruška gora kao nacionalni park formalno štiti taj prostor. Vi sada treba da platite, ako dolazite automobilom, 300 dinara ulazak na prostor nacionalnog parka Fruška gora. Pominjalo se mogućnost da će se naplaćivati fotografisanje unutar šume, pa ćeš kao za selfie morati da platiš 2000 dinara, od toga se odustalo, ali se naplaćuje recimo profesionalno snimanje. Ako bismo želeli da snimamo emisiju sad mi u prirodi na Fruškoj gori, morali bi da platimo. Tako da s jedne strane imamo vrlo kao formalno zaštićen prostor, a s druge strane imate dozvolu da sad, ako bih ja imao recimo parcelu na Fruškoj gori, znači ja bih mogao da u sred šume napravim benzinsku pumpu. Po toj logici. Pa nikako. Znači, postoji striktan zakon koji definiše šta može da se radi u Nacionalnom parku Fruške gore i uopšte u svim nacionalnim parkovima, ali se zakon tiho, kako da kažem, nekako zaobilazi. I to se dešava od 2010. godine kad je promenjen zakon o zaštiti prirode u delu koji govori o stepenu zaštite. Znači, sve što potpada pod drugi i treći stepen zaštite više nije bitno. A bitno je, jel? Postoje vrste biljne, životinjske koje ne mogu da
egzistiraju ako ti sad uzmeš i šečeš 20, 30, 50 hektara šume. Jednostavno, šta će se desiti sa tim biljnim životinjskim vrstama? Da ne kažemo da uništavamo jedno prirodno bogatstvo, jednu turističku destinaciju u kojoj se sada grade svašta nešto, jeli? Bez plana. Pa verovatno imaju neke planove, ali vrlo je teško doći do tih planova, pošto informacije od javnog značaja su jednostavno teško dostupne. Nisu dostupne. Ti si pokrenuo još jednu inicijativu Zelena iskra koja pokušava da umreži ekološke grupacije iz cele Srbije i da ih poveže, da razmenju informacije. Moram da kažem da ovaj vaš slučaj aktualni sa Fruškom Gorom, koji nije od juče, taj problem postoji dužem periodu, bio je prisutan recimo na Tari, kada je i Kusturica pokušala da zaštiti taj prostor od toga da sad tu krene divlja gradnja, nekontrolisana seča, i takođe je bilo otpora od ljudi koji su imali tu svoje parcele, želeli da na njima rade šta god hoće. Uspeli su to da sačuvaju, ali bilo je mnogo otpora i trajalo je dosta dugo. Šta bi po tebi moglo da bude rešenje za ovu situaciju? Jednostavno je rešenje. Znači, izmena dela zakona i poštovanje zakona. Znači, zakon treba da bude svima jednak, a on je trenutno primenjivan u odnosu kako kome odgovara. Najviše je tu privatnih investitora koji uvijek nađu načina da to zaobiđu i nema nikakvih konsekvenci za njihov rad. Znači, nije problem samo Fruške Gore, problem je mnogo širih razmera. Mi smo zato i pokušali da se umrežimo sa udruženjima, ne bismo li logistički jedni drugima sami pomogli. Gde ljudi mogu da se informišu o vašim aktivnostima čuvara Fruške Gore? Imate neku Facebook stranicu? Mi smo kao i sav normalan svet, uglavnom na Facebooku, znači tu se dogovaramo, objavljujemo šta ćemo dalje i kako. Za kraj, ko je po tvom mišljenju najlepše mesto na Fruškoj Gori? Nemoguće je to izraziti, pošto je Fruška Gora... Dobro, daj nam 3 za nas iz Beograda kad dođemo tamo. Šta obavezno treba da se vidi? Nema puta. Nijedna od tih destinacija nije lako. Ja najviše, recimo, volim da idem na Šuljamsku glavicu. Ali eto, i ona je isečena. Znači, i ona je poprilično stradala. Zorane, javljaj, podržat ćemo vaše akcije, a vi, dragi gledalci, pošaljite fotografije ili snimke nekih primjera gde možda naiđete na seču, ne samo na Fruškoj Gori, nego na svim tačkama u ovoj Srbiji, jer videli smo ako se ne ujedinimo, ne razmenjujemo informacije i ne vršimo neku vrstu stalnog pritiska ili opomene da se zakon krši, ostaćemo bez ovih prirodnih lepota koje imamo. Treba voditi računa šta ćemo ostaviti iza sebe. Hvala ti. Hvala i vama. Pažnja, pažnja!